Lamsogo Kok Khorang ni Kokborok Koktwma o angnore baksa tongo sobnom dini Koktwma bubak rok wngkha Notice ni haktor ni corona ni tong halok saimana bagai haste ni montri okra rok bai virtual meeting klaika montri bokrong mojang Narendra Modi o virtual meeting go haste ni montri okra mojang Biplop Kumar Dev tei haktor ni Home Minister Amit Shah bo manjakha Pandaw manjagai montri okra saka Tripura ni COVID bemar kasuna ni bagai nangmasuk vaccine salkisan ni bisingo rohorjakana haste Tripura o corona kuri ngai tei 100% vaccine manjak Tripura ngai basanai Kerang Kok Sabnok ni Raidono Rege Paithak Jara MLA Brishoketu Deborma Sakbai Thangkhaye Kerang Kok Sabnok ni Khokpang Rebati Mohan Das ni Yago Krak Salo Yapari Rufaika MLA Asuk Thaini Yakarna ni Koiblai Oroko Khursatai Ingkha Lai Thangnai 30 June Salmari wa Chengra Hai Khlaye Mobile message siye MLA Hai Kaisa Kotor Borong ni Posto Yakarna ni Koiblai rohore Hati Barsa ni Bisingo IPF ti Yakare Tiprama Thawa Kabangma Borok Toye Habimani Ulo kerong ni kesebo kelaye Paithak Jarawa bubagara produt kisuratiye Sakbaithang speaker ni thani MLA yakardani Koiblai rikha krak salo Hakdor ni kaisar hastefa slai jakmani bisingo Tripura hastebo kasam hastefa Ramesh Boys ni jagawo hastebo sokpaikya Satya Dev Narayan Arya tang salo Sharik Jarawa Maharaja Bir Bikram Birkhung kholawo Khumya phare katal hastefa Satya Dev Narayan tei bini logisongno Hapangni enggai lamsok laikya tangphang okra kumar olok tei juda dagifang hastefani nukhungni borok rajbhabano sokpaikeno ground of honor rojaka tei montri okra mojang Biplop Kumar Dev ni tifangbai hasteni montri motharokno khoboi dagifangrok lamsok laikya hastefa Satya Dev Narayan Arya Tripura o philchi chuko hastefa klaikya O pandaw bosaka Tripura tei Tripura hani lukurokni hamkraini bagai samung tangnai tei kubuni salrogobo manjagai dumsanai COVID hai solonai ja bemar katinani bagai haste hapangni saktharma bai agli doliwa sime vaccine diawai tabo kami kasawai test khaijak mungte vaccine donani samung tangjagai tongo hastewo abo bai baksano kami doliwa mask bak mungte health awareness khaijak tongo bugra samung sodor mahkumawo bugra samung loaji mungbai lukurokno jesu mask thubia romjagai tongma bai baksano rapid antigen test bo khaijagoi tongkha kaisa team ni yakte DCM Asis Biswa Shaka tabu lukurokno hoja khaima bai baksano 10 minute ni bisingo test khaye result mani tongo phiaba test khaijak thani khoroksa bo positive manjakmani Koktwma o kurei Hasteni Tripura lukurokni hamkraino tiye juda nangkukmani kokbumana tiye tangshala koksab laikya hasteni montri okra mojang Biplop Kumar Dev kendroni jonojati kailan montri ni haste berainani phaija mojang Arjun Munda bai tangno kotoro o nangkukmani koklam salakya o koklamni bisingte hasteni Tripura hamkraini lama rokno tiye reng rang thongtei hukumu rukjak babani koklam rogo salaijakha malai thani tongbaikya Travel Welfare Minister Member Kumar Jamatiate Dagi Phangtono Sri Debroma Bo Tini Kokborok Koktwma ron paikha norok sayoi nai tongdi Kok Khorang